ade ba ko a Nana Akufo-Addo buy or try a antimi amboa no was say no pese oma Kwame Nkrumah din ekofom. Sure. Yes sir, e mane ye din because amanyoni ne ba opeso tro history. Sure. Eno no sa history na ye nyina first no okọ na yenim no tetena na ye nim o kan social studies achievement of obi Kwame Nkrumah, achievement of Liman, achievement yesusa obi abeka ne kra social studies teteno na sa anyoma no ubesua ekwan aku ni hya ase ubesua ya santoa mu ubesua UGCC mu ubesua bakufo ne nasefo ni nyina mekai social studies JSS na yesua ni nyina enne sa anyoma no ye afrim ena yeah kasa amanyo yeah trust him because Osha Professor Michael Okoya or a historian but your MPP UP tradition sa nipa no ukobusan se ontro history maya obetro the best you to know Kwame Nkrumah free sure enti nipa ba ko na nko ya say ye history pie na Akufo-Addo he spent 8 years trying to change the history. That's the difficulty. Say you drew level na yebema proper historians. Sure. Actual book na eno na nya amanyosema ye nya ne ye because sometimes when him say wo di wa bro na Akufo-Addo be dru baby no be person otro wo story. Sure. Say nipa kro ne ye NDC nia ebia se bi se bo awuko na 20 years time ye behwe ye be se etro na Akufo-Addo be president 2017 to 2024. Sure. Na nipa kro na otro ne ye you can say NDC nia ana on pe wasema obetro nyonyonyo ma wan se obeka se free senior high school kra na enye papa sure.